Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mandeng suara asa genaheun nya. Bisa tangi mustahab. Alhamdulillah asari Allah amdi wa ara sari ana bu abadi wa ara sari ala muhabbadi wa warati di Allah SWT. Allah wakibat Allah SWT wakibat Allah nyasa nasa arus hati pada Allah pada soal tidak Allah amin Amin. ya ada itu amin amin teteh heran lah kadang Rabbi Arabi sadaya rasa pakai Allah sebarang Allah tebar Allah pura-pura Allah suatara al-dulidah subhan al-dulidah al-dulidah Allah setidak amin 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 Amin. lagi kok berarti ke laudan ya Allah Dan ya Allah ke. Wajib Allah kemana Allah buat semata lagi tidak Allah katakan Allah kata sebuah Allah lihat dengan Allah semata dia Allah seayat sampai Allah di sasana Allah itu amin wajib pada Allah wajib seperti Allah wajib pada Allah tetapi Allah dia sasaka Allah tidak sungguh menjunjung Allah SWT dan sungguh alangkan nabi mendasuk pada Allah sati bahasa Allah mendasak mendengar Allah SWT Allah kata tidak asa menjauh di Allah bahasa akak kakis kata Allah SWT ya iya teh ngadalang apa ceramah ustaz aja amin Allah liya tukaraku ayat Yesus Allah Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabbil alamin al-badu imaniki aminin ayah bagus dah ayah Bismillahirrahmanirrahim katamukaraan inas juadan wali natung ayah natung tuna ayo jadi ustaz
Ayo muhabbat semua selalu. Kan atau berisik kok. Allahu Akbar. Siap, siap dan siap. Orang sebuah syarat tawa sama orang yang bangun sahur itu Siap, siap. kakak Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Belum batain, aduh. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadara wa tasri annatu ta'u wa ta'u wasadan wa da'ina tenang wa tabusadillahu rabban. Allahu Akbar. Allah hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Atunon putra banyak Bismillahirrahmanirrahim. Ketarlasati alanganku wati asalana wati alanu aku wada asala wati wadanaktu. Allahu Akbar. belajar sholat seorang Allahu hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. siap kata Assalamualaikum warahmatullahi
Assalamualaikum warahmatullahi Mohon ya teman. Barang kawasan dede. Oke. Bisa ada nggak ya? Alhamdulillah. Gila. Gila ya Allah. Kemudian Bisa.